लौट रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आया। और डेंजर सिचुएशन में and he is giving out the pass in their defense and very good shot, high shot and the front play again. Pagkariya Coromandel Popos Napol Popos दिए लेकिन बुकवान की खिलाड़ी प्राप्त करने के लिए पास भी दिए हैं लेकिन Coromandel से पास लेकिन गलत पास का डाल दिए जो भी अपने यहाँ पे पाया देखिए ये फाउल very good signal from Mr. Peter who is doing his responsibility mentally and that is Mr. Langsor and Mr. Sampai Sampai yang seperti apa dan asisten referee Gerwani akan ketemu Dono nah dari kesempatan ini sedang lihat kupon jarak saya ke selatan dari wapas Australia oh lihat lawan and please water proses itu water please bukan yang lagi bukan saya berikutnya dia suki itu puni ada deh beberapa tempat boleh kalau boleh sekarang saya itu puni defender sentuh agar boleh itu nah kontrol dari sentuh dari defender itu deh kita tahu running mau kita sebut tadi samanya kiri maju itu nah boleh kalau boleh kita agar saya kita perlu beri kepada itu boleh terus tapi pura kali sekali sentuh dari itu nah ini proyek Puni properti di sekitar tangga itu puni, boleh saya bisa pakai itu nak? Jadi jadi kamu bola dari sekarang dari saya sekarang punya apa? Nah, jalan raya kurang jalan raya, karena sampai persen hari ini lebih ini persen hari ini jalan raya. Jadi saya hanya baca. Seperti ini ada ini लेकिन बहुत बहुत तुम्हारे अच्छे बाहर के भाई अपना सफाई लेकिन कुआंटिtas berlebih Coromandel sesi bahan saya karena ini sebenarnya yang boleh posisi saya jadi gol kiper di belakang ini
Melani podilah bol. Ball, yes, thank you. Beri sunder pada kerja buku dekat jauh korang ini bagan saya eksonen juga awal ini kerja perlap kerja jadi pokoknya seperti itu sampai pokoknya sini sebab apa yang kita lakukan di pagi ini jadi kalau pokoknya terus berapa oleh kita naik itu seperti itu sunder boleh dapat dibilang pokoknya kita sama sama mesti kita sobat Tentang sedang kantor pemuncilan Puasa sudah naik itu merawandal heavy bukan ada jadi ini lekin jadi dan saya masuk di itu bukan pada saat ini, pada saat ini sudah ini hera pertarungan dan saat itu disahin saat itu. Berdasarkan kalian berkaitan dengan SSI sebab bikin perempuan kita tercari yang pada saat kita sampai dari yes sebab bersinar ke tengah dan ke saat makan yes sebab jadi ke saat yes sampai oh yes yes oh no yes no kita tercari जितना भी कहेंगे शायद मेरे हिसाब से कम रहेगा लेकिन जो तस्वीर में धनी के साथ इतने अच्छे ढंग से सब एक थोड़ा सा कभी रह गया लेकिन फिर चलेगा और कर्मचारी सेवा साहित्य की एक सुन से आगे फुटबॉल एफसी अपना पहले तो मैच को जरूर करना है उसी के साथ भी आगे बढ़ना है और यहाँ से फिर बॉल को थोड़ा एडवांस के साथ ये बाकी अपने थोड़ा सा पास इस बात भी यस सेक्रेटरी नो पूरा साथ ये बाबा yes foul this is foul and no please hold on referee respect please yes Upside FC versus misalnya FC pertempuran yang picnya रहेगा और इसलिए kita sudah turun di second quarter juga लेकिन देखेंगे और ये tidak boleh lagi wanita sendiri में आगे बढ़ने का मतलब कि masa ya बल्लक या थोड़ा सा लग गया फिर ले लिया आपने पोजीशन में सफेद नंबर 80 परवाना बेरियाना भी Nobukon for the debate to the part of the match and top line is the part of comfort and this can be now Coromandel and given pass also now getting to another player and teammates given the pass and now short party is offside both the assistant director also very ready Mr. Lakshman, Mr. Lakshman, Mr.
Somebody also they are very conscious. And now football also getting to the pass. But playing this time I see wrong situation and wrong situation. This can be and chance given to Coromandel FC. Yes, Coromandel FC now. Given their pass to another player and now this is the defender and shot also. Now the ball is stopping with the football person and football also carrying with simplicity manner and speedily going to the ball and both the defenders also now passing to attacking the little team into the shot, but the football also now and the football controlling and this is injury time for Coromandel players. Coromandel keeper on side plays started with 30 and today is 2nd September. Because today is the conclusion day, means prize ceremony day, and the next time it will be 2 days. Last time, the Honorable Minister School and Mass Education, Government of Odisha, Mr. Sudan Marandi will be here, and his teammates, his co-mates, Mr. Devashish Bhai and Mr. Saran Marandi, he is also from the speaker. Odisha Legislative Assembly, and you will be present here. So our audience will be watching in very disciplined manner because it is a very gentleman game, you know. So football is a gentleman game, a very decent game. So all the teams are playing very well for Coromandel FC. Now they are leading 1-0 against football. Teams according to ball is going outside also. This is going situation for football, and in this situation this is the next another ball also, and going to the other yes. Now the first one. Oh no. Berikan sampai main di shot bola sampai kami akan bola sampai pun bola saya. So lagi ke bulu jika itu nanti Brazilian star, Finland Brazilian star football. I love only hold my life with the ball and my feet. So mencoba siapa अपना जीवन में एक बॉल से एक फुटबॉल से और अपना फुट के टेक्निक से तो इसलिए अच्छा नहीं से चला एक कोशिश फुटबॉल के पास जितना भी बॉल पर whatever chance they can hold it but the situation 1-0 lead seven left to back side now football is now he has to pass also and he is providing the pass before the situation but good situation also now defending now also but the Bhuvan also ready and set the circle and providing also but it was and it was also now start the ball is going outside also. So this is shot. Shot. No. So from the match to post to Brothers FC versus Inside FC. Apa yang terjadi? Kita match ke pada boleh di materi ये foul the shot. This is the foul and misconduct not doing. So धन्यवाद ini dulu Brothers sekali lagi technical officer dari Batuan Posti. So seperti misalnya sih di materi job post ini. Saya di post untuk pada menggunakan pondok ya sudah begitu gitu nah